نننې زمونږ سبق سورة البقرہ دویم سپارہ آیت نمبر 213 نوالی تر 215 آیات پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كان الناس أمة واحدة او خلق ټولګي یو دین نو دی اختلاف کوم فبعث الله النبیین نراولیگل اللہ پیغمبران زیر ورکون کی مبشرین زیر ورکون کی منن کتام ومنذرین او یر ورکون کی نمنن کتام وانزل معهم الكتاب بالحق او راویلے گو دی سر کتاب د پارد خکار کولو د حق لیحکم بین الناس دید پارا چپے سلو کی پمینز د خلقو کی فی مختلفو فی پا آغس کی چی اختلاف کرو دی پدی کی ومختلف فیہ الا الذین اوتو او اختلاف نو کرے پدی کی مگرا کسانو چورکڑے شو ورت کتاب اوتو چورکڑے شو ورت کتاب من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم پس د آغنا چراغ لل دی توازیح دلائل د وجد زدن پخپل مینس کے اقپرست سرا فہد اللہ الذین آمنوا نو توفیق ورک اللہ کسانو تا چی ایمان راوڑو منلو دا اغا مسلیتا اختلفوا فی لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنه چی دی اختلاف کرو پاغی کے دا حقنا اللہ پا توفیق اللہ با توفیق ورک دیتا بإذنه پخپل حکم باندے واللہ یہدی من یشاء الى صراط مستقیم او اللہ توفیق ورکی چالچ خوخشی پا طرف دلار نیغی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ آیا گمان کوئی تاسو چی دنن بشی تاسو جنتا ولما یأتکم اولا تروس ندر آغلتا ستام مثل الذین خلو من قبلکم حالات داغ کسانو چی تیر شوی دی مخکستا سنام مستهم البأساء والضراء رسید لیو اغیتا تاوانون دمال او تکلیفون د بدن وزلزلو او جڑکول شویو حتی یقول الرسول تردی پورے چویل با پیغمبر دیتا د تسلی خبریم والذین آمنوا معه متى نصر اللہ اویل با آغا کسانو چی ایمان راوڑو پیغمبر سرا متى نصر اللہ کلبوی امداد اللہ الا ان نصر اللہ قریب او بویل پیغمبر دیتا خبردار یقیناً امداد اللہ نزدے دے یسألونک ماذا ينفقون تپوس کئی دیستانا چسشے خرچ کی دی قل ما انفقتم من خیر او آیا آغا چی خرچ کوئی تاسو سا بہتر مال من خیر سا بہتر مال فللوالدین والاقربین نو پا مور او پلار او پا خپلو خپلوانو
والیتاما والمساکین وابن السبیل او په یتیمانانو او مسکینانو او مسافر باندې وما تفعلوا من خیر او هغه چې خرج کوي تاسو سمال فإن الله به علیم نو یقینا الله پاغي پوه دی